dursoo suurantun suuratul inshiqaaq je'amti isiin suuraa makkaati aayaanni yookaa boqannaan isi'ii 25 lakkooysi isi'ii 84 isiin eega suuraa infixaarii buute bismillaahi irrahmaani irrahiim jalqabni dubbi'ii maqaa rabbii rahmata qabuuti idha as-samaa'u inshaqqat gaafa samiin dhoote baqayxe wa adhinat li rabbihaa dubbii rabbii isii uumee dhageessee waan inni ta'i je'een taatee baqayxe wa huqqat waan inni ta'i je'een tayuun haqa isi'iiti namni waan inni je'e didu bakka qixaaxa isaa jalaa itti bayu hin qabu wa idha al-ardu muddat gaafa dachiin afamtee bal'ifamte akka gogaa yookaa itilleedhatti bal'ifamte kan jaarmayaa fi gaarri irran jirre wa alqat maa fiihaa gaafa dachiin waan garaa isii keessa jiru reeffa isii keessatti awwaalame tayuu waan biraa tayuu if keessaa hartee dudda isi irratti baaftee watakhallat irraa qullaa taate wa adhinat lirabbihaa dubbii rabbii isii kan waan garaa kee keessa jiru hunda if keessaa darbi je'een dhageesse وحقت ربي إسئي أجيون هك إسئي الرجرو أكما وام براهن درجرو دوبة قاف دبين أكستاته سمين بكيت دتشين قار الراجة والكتات أفمته نمدو قبري جرو هند إفكيسا بافته takkaa harte sun guyyaa qiyaama'aati gaafas namni hundi dalagaa isaa tan addunyaa irratti dalagee dabarse khayrii tayuu sharrii tayuu if duratti arga yaa ayyuhal insaan yaa ilma namaa innaka kaadihun ati دلقات جاتنئين أوفتا إلى ربك جر ربي كيتت ديمتا كدحا دلقات أتي جباتا جر ربي كيتي ديمتا فملاقيه دوبة إيجادوته دلقات تنهنج جرت دليده hunda waan gaarii tayuu waan hamtuu tayuu guyyaa qiyaama'aa ni agarta wanni ati dalayde hundi katabamteeti achitti si eeydi akka kitaaba dalagaa teetiisan fuutee qaraatee beeytuuf fa'ammaa man uutiya duuba namni kenname كتابه بيمينه كتاب دلقان إساكي ست كتبمته هرك مرقات أليان دلقان إساكي ست كتبمته تكابر فمتسن بررآت أفته هرك إساكا مرقاكي سبوته فسوف يحاسب حسابا يسيرا نمنسن gaafatama laafaa gaafatamu jiraata gaafatamni laafan waliigala dalagaa isaa fidanii dura qabanii waan kana hunda siitu dalagee mitii je'aniini eegasii diliin dhiifamtiifi ammoo hisaabni takka
gaafin jabduun waan inni dalage mara takka takkaan isa gaafatu kan waa takka hin dhiifne duuba namni akkasitti gaafatame takkaa hisaabame dhugumaan azabame namni kitaaba isaa mirgaan fudhatu mu'mina inni gaafii laaftuu gaafatameeti وينقلب إلى أهله مسرورا جرى ور إسا كان جنة كيس جرت ديبئة إسا دلين أرارمتي في جمدو وأما من أوتي كتابه وراء ظهره أمو نمن كتاب دلقا إسا دد دوبا كنمه harki isaa kan mirgaa mormatti ol hidhamee harka bita'aatiin if duuba laatee fudhate namni kitaaba isaa bita'aan sanuu if duuba laatee fudhatu nama rabbitti kafare fasawfa yad'uu thubuura namni sun yaa badiitiyya je'eeti iyyuudhaa taa'a qixaaxa isaa hubatee thubuur badi'ii wayaslaa sa'iiraa namichi sun ni seena ibidda jabaa akkaan isa laalessu innahu kaana fi ahlihi masruuraa wanni rabbiin akkatti isa qixaaxeef isaatu addunyaa irratti gosa isaati wajji qooqee gammachuun jiraatuu ture waan nafseen isaa feetu dalaga'aa kan aakhiraa takkaa waan maayyii keessa itti dhufu'uu taa'u hin laalle innahu dhanna an lan yahuur inumaa inni wanni yaade gara rabbii deebi'uu dhabu'u eega du'anii qabri'ii kaafamanii fuula rabbii dura dhaabbatanii gaafatamuu dhabuu yaada yahuur jechuun deebi'uu jechuu balaa dhuga'aan gara rabbii deebi'a rabbiin duraan isa uume isumaatu eega du'ee isa jiraachisee waan inni dalagerraa isa gaafatee duuba tolu jannata seensisee badu azaaba geessa inna rabbahu kaana bihi basiiraa dhugumaan rabbiin isaa akka inni du'aan gara isaa deebi'u ammallee waan inni dalage hunda beekee jira isaatu hin beeyne malee falaa uqsimu lakki nan kakadhaa bishafaqi diimina samiin hoggaa aduun seente diimattuun sun maghribaa fi ishaa'ii jiddu'u walleyli wamaa wasaq ammallee halkanii fi waan inni walitti qabee itti dukkanaaye nan kakadhaa walqamari idha ittasaq ammallee ji'a hoggaa inni guutamee ifee nan kakadhaa isin ilmaan namaa latarkabunna tabaqan an tabaq jiruu teessan keessatti haala tokkorraa haala biratti dabartan haala tokkorraa buutaniiti haala biraa yaabbattan takkaa yaabbata'aa deemtan dhabamarraa haala argamatti jiruudharraa du'atti ammas du'arraa jiruu aakhiraatti rakkoodharraa bal'oodhatti dhukkubarraa fayya'atti addunyaarraa aakhiraatti eegasii jannata yookaa azaabatti dabartanii duuba maaliif karaa kana dhugo oomsitanii irratti hin deemne odoo kana beeytanuu
أكمين كفرتن فما لهم لا يؤمنون سمالت أمنوا الرائسان أوه أدو أمنون واجبتيون إف إساني بيجروا رقام الأتآن وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون أمس واني هقا قرآن إساني الرتك أرأمي قلبين إساني لافتي أمننيهن سجون نف مالي واني قرآن أقومسو إسان أو مالي بل الذين كفروا يكذبون هاتيو ور ربي إساني مرمو قياك يا مآتي خجب سيسا ندفاه يادا آدن إساني أدو بيخنو وام بيخنسن ددؤ والله أعلم بما يوعون ربين وان إسان قرأت أيفة كان أكام بيخو كان أمال دلقا همتو إسان ولتك أبتن هند بيخو إسان كتاتو جراتا فبشرهم إسانيهمي إسان قمتشيسي بعذاب أليم عذاب جبا إسان لالسون كان إساني قب السنة اتئفؤوا تاءنين إسان قمتشيسي إلا الذين آمنوا أمو ور ربي أمسه كان قياك إيامات أمنه كان قرآنت أمنه وعملوا الصالحات كنين وان قاري دلقني وان همت أرافقاتا لهم أجر غير ممنون إسان سواب أدانهن جن ربي براك أبن سن جنة زلالمي كيستاني وان فتنين كيستي كانني أنتكايو وان فتن كيستي أرغتني